أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله تعالى به الغمة، وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واتبع بسنتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. لبتمها مسلم أخنا أخوكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ආදෙන්ගොඩ ගන්නවන ප්‍රදේන් දෙහස් 4 වන ආහාර ડિસેම්બર මාහ 26 වන දවස් මියදති මේ දෙහස් 25 වන ආහාරග ડિසෙම්બર මාහ 26 වන දවස් දෙහස් 4 වන ආහාර ડિසෙම්બર මාහ 26 වන දවහකි මුළි දුනියා වරබ්බොඩු කම කුරුමති විදුවහ. Indonesia Sumatera Airianga Binghelmaka Guligen Ufedo tsunami gasar mul dunia fitrigen dia Binghelma Guligen hilla diralengai satya fansas hudu usminuga hilla diralengai eralu mul dunia Fitrigen diai ege sabun etabbai ke furana gilli etabbai ku diruma kafahuri agori etang etam masak ittake neti etang eta imara ittake funwe ihengos eta furana take gilli etabbai ka bodati mari kokun bas gellun take dibigen dia duwahen duwahati Ummeka sallallahu subhanahu wa ta'ala ge kafa kuladum wantakam ge tadi kuda mimwarang alumenang edu hogas panigen ge diai ifada kangkamaki budrati kangkang Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum ilahu irada rabbikum wa waqtika mistakunna ifada kangkan dekkum Allah subhanahu wa ta'ala kuladum wanta wadigan nawa Kuriga ummat takabbar sallallahu subhanahu wa ta'ala budati kantatta kurimati prabha fawe ikantatta kummis takung ibrai hasil kung ummat taka Allah subhanahu wa ta'ala ifada kantatta kurimati prabha fawani Desember mahoge falsafi swala dua ki komme harika was ngoda ganwan fadain Nasorai ngami hongge igide fah pura dua henge dua haki
Bihar Muslim kaum tahu gawas waragina idaka nasora yusuf awle embima kaum tahu gawas semi hungga idu emi fahak kurang dari mikani Christmas fansawi sonat wo garega mistakung warang awadinati ki kaum tahu ga kegilar rahuga ki heli tahu ga ratta hoge gonodot tahu ga mistakung दुनियावी उफात हो तेरिया गोस गल्ली घरग वफातिबा कुल्लिया का दुनिया सिस्वारी हादिसा हिंगादी एरुगावस एतंगतब्बया को यकी दुनिया के हिसाब तहगा उफा फाल कुर्मतीगा व्यामदा फाहिश अमल तकुर्मतीगा इस्तकुं ikan kamu ketira garag watibba kulliya kanga kamen bikamati bima haqiqatu ga'inura bidarwani ma Allah subhanahu wa ta'ala hadratum ilah subhanahu wa ta'ala garatakunna ilah kulimati qurabwa kum kamikka ibratun furigam wa fila wartaban fila wartam ibrai libikan najjehena इंसान न कुरुमतिवा मोता कुरुमतिवा इम्मे हितावरी एकमकी हंकं वरंग awam handa netikan dia fisari awam istang ga hitakung kantatta handa netikan dia awam nangenge edwa hoga mistang ga hitaka biruwarikan wadapawani kiha warahatta ebodo hadisa hinguma guligen emiya kurang hori masak ketebiya bahatta ba kommemi hakos miskitan ngai yakira hoga mirajye ko hamai kanyennu ngahiri hang kaum ta hoga bas e hadisa hinguma kemiya ko kurang hori masak keteb bahatta ba wah awasugati miskita dimad miskita ngara mistakum takbiru kiya taubah Allah hadratum rakka dari kamang itu doa dan nama kan tetapur. Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmai furum istakun warabbul mistakun Allah subhanahu wa ta'ala gengon takan nukiyaman teriwe Allah gamur furtaka khilaf Allah subhanahu wa ta'ala muradumundai Rasulullah subhanahu wa ta'ala altakunna fursud debbawa emihum taubawa altakunna fursud debbawa emihum islahwa mihak wadi faafai quraha wa hamallahu mihak azab bisnu khurbawa mihak fadihat bisnu qurbawa bezar bisnu qurbawa Allah subhanahu wa ta'ala bidan nabihin taubawa fursud debbawa Allah subhanahu wa ta'ala kirtu Qur'an ga iswadiya ummat to gami hanga wa tabayang ko fawe e ummat to gami hanga Allah ga amur furtakan nukiyaman teriwe Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum wadagin nabi rasulunna nabiyyun dokko mujizat dokko Allah ga nisan dak kufruwe Allah subhanahu wa ta'ala ge kasa kuladumanta kama medmiyo ghafil wa qatima emihunna Allah subhanahu wa ta'ala funurbi azab ge wattarta Allah galatakun Allah bayan kutba fawe baik kaum tahgamihum gadafada wa funubwa ala rabbi anabba kaum tahgamihum gadafada bar adfagna funubwa Allah ala rabbi anabba kaum tahgamihum bimuga adiya gambuwa dabbi adi egterega garau korbi mihum wasmene tufan fonobi mihengos tafat bolit imtihan tan Allah subhanahu wa ta'ala egaum tahgamihum nakul madkur wahagata kirtu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala bayan qadba fa ma Allah subhanahu wa ta'ala ge wahi masul gasawe وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسوله وكأي من قرية أتت عن أمر ربها ورسوله kita
rahuga ahul warin nang Allah anggawani irahuga ahul warin geweros kalang amrufu irarahanga sawani wa rasulihi fahasabnaha hisaban sadida adi irarrahuga diriwang diamihung katibain hisab tino Allah subhanahu wa ta'ala imihung gamajjang ibahi azab kung gabi fahasabnaha hisaban sadida wa adzabnaha azaban nukra adi kada fada begum wa azab tino Allah azab tino Allah yun azab debime fadagat ya azab garaha irattahu gahaduna dibgin diye wabala amriha adi emihunge bar warikam neti fi halako diye wa kana adibatu amriha khusra irattahuge ahul waringe emme fahuge nimun wara hiddati konne diye wa kana adibatu amriha khusra a'addallahu lahum adaban shadida Allah subhanahu wa ta'ala gadafadhum wa azab bima tayyar qurba fawani fattaqullaha fahtiyabani Allah birwati wa taqwa bariwashe ya ulil albabi e buddhi ga hudurinne alladhina amanu wa bihunaki iman bimihum iman watibi buddhi ga Allah miyangawni tiyabani fadakan kamu Ibrahim bikannar ma Allah taqwa bariwashe qad anzalallahu ilaikum dzikra hama karun Allah subhanahu wa ta'ala tiyabami hunnang ila subhanahu wa ta'ala hadratun zikru ibahi handang kuddinun tang Allah subhanahu wa ta'ala bawa dabwafe kirtu qur'an ge etang ayat Allah subhanahu wa ta'ala Allah galta kunna mikangkang hadang konte wafawe ema algumen nang ikurimati hitam beri hadisa deha sadarwana haru tsunami hadisai libigan nanje furatama ibrataki Allah subhanahu wa ta'ala kahakulatum mandaka mai Allah ga iproga kang huriha kame gamur beri kamwani Allah irada parabahi kumme kame baneka Allah subhanahu wa ta'ala li hadratun Allah kurimati kurabawa bodati kantatta ei ebbes mi hakan hifehette na kamennu Allah hadratun na ebbes kamaki ekan nuwiya nuwata Allah subhanahu wa ta'ala irada kurabawa ebbes kame mi hakan hifehette Allah irada kurabawa gotaka ekame nibigan dane ka awme fortama ibarate ke gotuga dibigan nje muhim filawlenge den anek kamaki Allah subhanahu wa ta'ala ya hadratum mistakunna dakkawa ifada bodite kantatta ei imtihan dunia Allah subhanahu wa ta'ala garta Allah imtihan korgoni ifada kantatta kurimati bima im fortawes awunenge amile nafsta muraja koran jehni awunen nang ulebani rangalatto awunenge ulama akhlaq puri rangalatto dinu galukan tattaka farwa tarikam behette to Allah subhanahu wa ta'ala ge syariatu ga ila subhanahu wa ta'ala haram kurabba nahi kurabba fawakan tattahu gatire awun nabadwe to wadwe kamgawanama awahang ikam undur hedi wanje tawba wanje eviwa ifada komme bodu kamen hingima wisnanje warangina kantat tahunna kam ga idore bidar wan Allah subhanahu wa ta'ala hadratum anna bodati mibawata kantat tang ei mistakunna Allah subhanahu wa ta'ala handuma kodde bawani Allah koladum mantang handuma kodde bawani kiri tu Quran ga Allah subhanahu wa ta'ala kurige ummat tahu gami hanga wa hakawas kungaron tenne fadain ma Allah aw minna bayan qad dafafuni hama fadain Allah wahib sulga wa dhuhara al fasad fil barri wal bahri dhuhara al fasad fil barri wal bahri ekgamai kanduga fasad faawije
ebahi iggamai kanduga nuba kanta tafalu je doharal fasad fil barri wal bahr nuba kanta tafalu je bahi ekan kamu gesabung Allah bahadron kofa yang atudan kahal kanta iggamai kanduga bayaku ekan kami kofi kam gawana ekan tatta gesabung Allah bahadron kofa ya azab أطودا فدويان ذا كانت التفاعل وجه الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ميستهم غامل لايتهم ميهم كونغولون كانت التوغساب ميستهم غامل لايتهم ميهم كونغولون كانت التوغساب بمغا فساد إكمغا كانوغا فساد في الدنيا ظهر الفساد في البر والبحر bima kasabat aidin nas adeh bi ami aitum yengeni iggama kaloga mistahun gamita aitahun gami kongolon kantat sabung Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratung emi hunnang imtihan tang Allah kurimati qurabaka yaki musibah ita kurimati qurabaka emi hunnang Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratung bodati musibah itaka imtihan itaka dera goitang Allah kurimati kurabawaka ini kami lihatahum kuramu kantat tahu kesab bima kasabatu aidin nas liyuzidahum ba'dal ladzi amilu dengan Allah yang gawani ekangkan timang Allah kurimati kurabawani azabus funubawani musibah ita funubawani liyuzidahum ba'dal ladzi amilu emiyun kongolun baik kantat tahu geraha emihum kongolonu baik kantat tahagarha emihuna dekkyo mattake liyudhigahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un tim Allah subhanahu wa ta'ala ifadaing emihunna imtihanata kurimati kurbiya musibah itang emihun gamacca funu bima la'allahum yarji'un emihun kama bisna fikru hingga emihun nafsu tamraja ko taubawe Allah ko magang emihun rujuawe etoe kiri temporan ga miayat ga warasaf kamuti bayang kudba warasaf Allah subhanahu wa ta'ala bayang kudbani mistakunna ifada kangkang Allah mi kurimati kurabani emihum taubawe anung islah ga embore rujawe to ta Nabiya sallallahu alaihi wasallam ge arihuga swal dennaun Nabiya sallallahu alaihi wasallam ga swal dennaun annahu mi Bukhariya Muslim guys riwayat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu su'ida ikade gfara sual denno ana halak wa fina salihun aharmun getrega rangau mihum mustibba aharmun halak wa danitoy aharmun getrega salih rangau mihum mustibba aharmun gamacca kofa aharmun kofa ya azab ka halako dani toy faqala sallallahu alaihi wasallam na'am nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis qurbi ayake idza kasra al khabas mubayakan tatagina wajhiya miyanza kan tatafahish amal tagina wajhiyamu bayakum yang gaterega solih orang kalau mihun tibbas emihun nang Allahu ka hadratun kofa asabas ibaya ko hadah korba fahis kan tatagina wajhiya mung mistang meduga mungkara taginamu mistang meduga fahis amal taginamu sini adi prabu yuma wastuwa tiwikuma riswata wakkama firma mihenggus bayawaru wiyanuda amalta mujitame gagina wajje kamga wanama solih orangalo mihung tamu terega tibi kamga wias ibayakallahu halah rabba fa adiwes ikade gfan garihum riwawe ngasawe nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina qaumi riba kema zine halal ko fikam gawana riba halal ko zine halal ko fikam gawana
ma dhahara fi qaumin ar-riba was-zina nuwata ziniya riba bayak mi terega faal wajj kam ga wanama ekang kam faal ekang kam am wajj kam ga wanama illa hadlu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla hisabu emihun ga amilla Allah ga azabu emihun hudda ko gatiye baik terega riba adisune fada dinuga haram korba fa kantatta fitri gina wajje kam ga wanama emihun amilla emihun ga nafsu kan hada hutran illa di Allah ga azabu ga emihun ga amilla tu emihun hifiye subhanallah emima rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge mi hadis pasulum bismi gani Allah subhanahu wa ta'ala ga hadratum atudan kawafaya kam musibat kam azab kam hurya wa butga wasrakat wan jiheneka adi nubakan tatak ginawe diungai azab awma kawafa wa musibat tam magfahi wa kamikka nabiyya sallallahu alaihi wasallam mi hadis pasulum wala sarih kam baiginte bayak kumi yang terega riba ya sine fa'ujiyamu illa hadlu bi anfusihim iqaballahi azza wa jalla Allah ga azab emihum gamajjang emihum hubdakum katiye subhanallah Allah subhanahu wa ta'ala altakunna kuli misli hudam warang ogawanta ilahu rahmaifu altakun gamajjang wara bol arabbus bol misalnya kan alamun men gamacang rahmat takan nikam ballawa warat alamun men naki warat tiri ratta hegga diri won da pay egi wada kan nawala rahoga mi water carry nukti ma fenna ne hamaralo macca jaha onnani handoge lonu gano nota muduge lonu gano onnani rahoge bingada ga ikana kangara hama ya fa honna warat tiri muduga lonu goda hama ji fa honna subhanallah ikna alman ga wahaya ge biyo ma singa kan tahu ma romen mirat tahoga amang kama kami dirun Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmat furga bodu kangai ma Allah subhanahu wa ta'ala ga rahmat furga bodu kangai hadis pasulenge gotoga mistakung kongole nuba kantatto saum khanu garal tagus Allah ga hadratuga regan dannawana mirattakan aragan vito khanu garal tagus Allah dannawana en Allah ga rahmat furuga bodu kamu e ral tagus Allah subhanahu wa ta'ala kiyamang korba alminna amang kama rakka terikan tiba fayman Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'anuga wahyi qur'an gawa fawe wa tilkal qura ahlakunahum lamma zalamu iratta hoga dirirun diyamihum aniya veribima Allah ga amul furtaka khilaf bima alukan tattaka emihun durwe nubakan tattang emihun huddakau qatima Allah yang gawani timang Allah subhanahu wa ta'ala irattahu gamiyong hadah kurbime waja'alna limahlikihim maw'ida adimiyong hadah kurbuma timang Allah subhanahu wa ta'ala wagutik kanderubime Allah ga hadratuga kanderifa wagut aumay ila ga hadratun imtihan tafunu bawale Allah subhanahu wa ta'ala ibayaka fila ortang kulimati korobone mi hong ibrahim bigat mattaka ema huriha bang tegawas Allah subhanahu wa ta'ala ge kuladum mantaka alun ge hituga baban jihen alun insan ge nikamitikang alun ge besar bar naikkan Allah subhanahu wa ta'ala ge ai program huriha kami gamur beri kamwani Allah subhanahu wa ta'ala kiritu qur'an ga wahyi qur'an ga wa fawe falamma nasu ma dhukiru bih emi hunang handa koddono kantata emi handa nattarihin
emihun nang handuma koddono kandat emihun handan nattarihin falamma nasu ma dhukkiru bi anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i anjayna alladhina yanhauna 'anis su'i nubayakan tatan nahi kuramun dia emihun tima Allah sadamai kurabime wa akhadna alladhina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun adi aniya wiri mihum biyanada kantatta kurmatiga demiti mihum kongolono biyanada kantatta hoge sabung fasib amalta hoge sabung tima Allah subhanahu wa ta'ala gadafada azab funubawai mihum hippewime tima Allah subhanahu wa ta'ala bima Allah huriha wa gutagawas birwati wanjihen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka hadis rasul triwolong adawassawa Umar ibnu Umar radhiyallahu anhuma idarwani ibnu Umar gufanu dari kadang Abdullah ikadifan idarwani aqbala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahramna kurimatil libbi ekadek fan wahi sahabi bekalna ekadek fan mukhatab qurbi bekalna ge kori formati sinde wadayang bekalna mukhatab qurbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala fa ekadek fan hadis qurbi ya ma'asral muhajirin muhajirun jamaat gami hunnewe khamsun iza ibtulitum bihinna khamsun faskam beye iza ibtulitum bihinna yabanihum faskan tahu sabung imtihan wajjanam subhanallah wa a'udzu billahi an tudrikuhunna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna yabanihunna kantattaka Kurimati dan jahidanati Allah kahadratun rakatri kamang edeme subhanallah tiaba mihong imtihan kurwen faskam beye faskan tahoge bodo kamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'udzu billahi adi Allah kahadratun rakatri kang edeme antudrikuhunna tiaba mihunna ekantattaka kurimati vedanati bahi tiaba mihunna ekantattakun dera gote kurimati lumang ngadir Allah ga hadratu ga rakatri kamang edeme demi angawni lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat iblis baik terega iblis qaumin iblis baik meduga fahish kan taftrij kam ga wana hatta yu'linu biha deng miho ikantang eulan ko faruga ikan kuram dani fahish kantatta wiyanada fahish amal tatta faruga kurani baik terega hasibika tantang ginawe tantanuga miho wiyanada kantatta kurani subhanallah wiyanada kantatta sine kurma wiyanada amalta liwat kurma sine kurma ifatu wiyanada kantatta fahish amalta baik terega faruga miyo kan takum hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un ikan tatta faru jiya ta'un bani fitri gandana miyo terega illa fasha fihim at-ta'un fahay fada fahish kan tatta fitri jikam ga walama ta'un bani fada balitanna henudane illa fasha fihim at-ta'un wal auja wa di banoha hunu kan tafad ki ba di banoha hunu kan lahin nugane allati lam takun madad fi aslafihim alladhina madaw ei mi ke puring mi hange iswediya ka ba fainge meduga fenifan wa fada ka ba fainge meduga fenifan wa fada rakka tani balitaka banoha hunu kama mi fada kangkang annane fahish kantatta paige terega fituriti kam gawana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kubani walam yanqusul miqyal wal mizana
adi mine kirumuga makaro hadan farayafi kamuga wanama mine kirumuga makaro hadan farayafi kamuga wanama illa ukhidhu bisinina emi honna dati ahartaken annane warad wasiddatil mauna adi e dati kang intiha gadafada legendane wajawris sultani alaihim adi emi hanga maccan nubawarin faqrabwane nubawarin emi hanga macca faqrabwane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis praboni ballallahu alaihi wasallam gfar mi ke saat karun kurin debba hon khabar tan mihri baik terega fahish kan tentang amal ta fitri kan tentang faal ga mi koram farima dan toon bani fada manuha hon kam fada kan tentang nan mi ke kuring ka ba fai iswidia aslaf ka ba fai dekifan wa fada kan tentang bani tan rakka tari kan tentang nan mine kirunga makar hada wala kan tentang qura kam ga wala ma den hisabun dati aharutake atu wedane idati aharuta ngama dan intiha min ka imma dati midani adi nubayarin fa qurban walam yamna'u zakat amwalihim mistahu amihum mudal zakai nudem fara'i kamuga wala ma illa muni'un qatra min as-samai kudum warahum madwane mudal zakai dinu manarun fi kamuga wala ma den Allah taala ware nuwasawane ware besumad qurban walawal bahaim lam yumtaru adi ware hono kamuga wias efem fodo edebwani bimuga mi ule janawaru iccetiga hormatat takai Allah taala alatakunna de intiha ko fa wadakan tatto sabung ware behum Allah subhanahu wa ta'ala qurban adi ware be hijjana ma ware be sawani wes bimugawa janawar iki sottaka Allah ta'ala ita hijja oy rahmatake bodokam walau dal bahaim lam yumtaru walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih adi Allah wa ahda ilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gahudu wala bikam gawana Allah gahudu wala maki Allah ge syariata duraddiu Allah syariatul hukum taka duraddiu Allah subhanahu wa taala fardu qurbi kantat taka duraddiu Allah mana qurbi kantat hawitiram miha wadigatu wa ahdi rasulillah Allah rasulah gahud Allah nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge agmai bi sunnata duram mistakun diyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge nabawi irshad tabbala jehum ekade fanu ga hadis rasul ta fadu kiya frasar ko madamai ko kantat kuram fir ihsabu illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairihim emihun gamacang Allah emihun gamacang Allah subhanahu wa taala enumi hunga faratung adawa itrim fa qurban alun menga macam goitian dengan nani hem bayak wannani alun menga macam emi hunga dawe gannani as alun menga tum bar berikan detikan dane hem bayak alun menga macam Allahumma fa qurban emi hunga as dengan alun menga huriha kamakan emi hun den tibeni iswa alun menga kantat goitia huriha kamanimani emi Allah illa sallallahu alaihim aduwwan min ghairi Allah ilah wa rasulah ahudu wa la hikam wa nama emi hunge macang Allah subhanahu wa ta'ala emi hunnung ehmi hunge farad be harmun ga dawa itring ge adawa itring ki bay harmun macang Allah aduwwun fa qurban ya aduwwun den armanga macca goitia kan tatta Qur'an armanga baro pendigendan subhanallah fa akhadhu ba'd ma fi aidihim adi emihun ngas emihun gatuga hori eti kolo atudane yedos padlami hadis lo gete dunga fa akhadhu ba'd ma fi aidihim ya adawa itringas emihun gatuga hori eti kolo atudane
Namun fani Muslim gaum ta kapan ngam yadu jai poin har Muslim gaum ta Muslim gaum ta Saudi Arabia Kuwait Qatar fata gaum ta e gaum ta be bimunga ehre ki ha bodati khazana tangeri petrola rana jawahira ikki subhanallah mita ketige bar warikan amur warikan emihun ga imacca kunete ihar muslimun ga adawa itri mi ji control konni muslimun ga adawa itri mi ji control kolla emihun ga belum ga taruge ti awal takahuri ayati subhan ayma rasulullah sallallahu alaihi wasallam muslimun ga macca muslimun ummi ga faratung adawajeng Allah fa'a qurban ya adawajeng nas emi hunga tuga hori eti kologendan fa akhadhu ba'd ma fi aydihim wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah adi muslimun ga imam muslimun ga werin Allah wa fatan hukum Qur'an وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله مسلم غيرين إسلام دين الله عنغوا فراغتا الله غفوتا عمل نقرا كم غوانما ويتخيروا مما أنزل الله باوال بتكتي يميهن اختيار وكم غيرهم بلا كم غوانما سبحان الله Allah bawa lebih takiti yemihun nang ikhtiyar lebih wa kam gaimi hum bala fi kam gawa nama illa ja'ala Allah ba'sahum bainahum yemihun ga hada ko diung yemihun ga medu Allah la ba yemihun na tala fula hada ko da muslimun ga tereinne den kunnani muslimun na hanguram Qur'an mi do almun Wisnani marman nahaw mikangkang hama hagigi mana kami fennani hagikat ka bifawat mi fennani ema kirtimay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ge wara asarum furigam wa hadis pas fulenni almen hama ibrahim libikan nje pada hadis rasul wara saf ko kade ifan mi ummatuga kantat higa dan gotuga tasawwur Miga sada karena kuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayang kudbah moti ilwari midalan hama eming ebes kama katafatin nete Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mi bayang kudbah botahe kantat tafin namun midani ikade gfan sallallahu alaihi wasallam waran ranggalam yoti muslimun nakiya durbafa muslimun emi hingga dina dorang hingga ji Allah subhanahu wa ta'ala hadratan emi hum birwati wanjihe birwati hum emi hum kabillati hingga ji kamga walama den kantat tabeganda nagoy nabiyya sallallahu alaihi wasallam arminna warang rabbayan kodde bahimati Allah subhanahu wa ta'ala ge rahmatu ge bodokan abadu sitak kinnambi Allah ta'ala kiritu Qur'an ge wahyi qarban gawani ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما الله ميستون كوين بدل هيبوا في نما بظلمهم اميهم كونغول نبا كانت توصاب اميهم كونغول بياندا كانت توصل الله تعالى ميستون كوين بدل هيبوا في نما ما ترك عليها من دابة mi bimmatiga hama dirung hori ebbe secet nonna mi istakun kongole wiyanada kantattaw sama mi kra Allah badaleng hitwa finama ma taraka alaiha min dabbatin dirung hori ebbe secet mi bimga Allah nu bahattawane walakin ehnek kama ko yuakhiruhum ila ajalin musamma hande digamba wagta kattaka Allah ekam fasqurabba fayawani ekam fasqurabba fani mistakun hama gos kamin nubaya kami qura wahaga mistakun Allah azab khunu wajami bimmati ka debbes dire chinwan henna sallallahu subhanahu wa ta'ala ge rahmai fuluga bodo kamu Allah subhanahu wa ta'ala ilaha hadratuga khandeli fawa waktu annandeng Allah kangkang madjassada fa fayawani
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة وكذلك يفدين أخذ ربك هذيك فان ورسكلان حبهم وني وكذلك يفدين أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة رتهوغ ميهم أنيا بريوجكم غاوانما إرتهوغ ميهن كوفا فنو عذاب فنو راي ميهم هبوني الله سبحانه وتعالى فدين إن أخذه أليم شديد أما كرون إكدان هبوا هبون غي أليم شديد وين دنبي غاد فدا هبون بكي الله سبحانه وتعالى مي آيت تنغدوها أرون الله سبحانه وتعالى حضرة التوبة وانجه الله كي غافر الذنب أي فاسوا رسكلانge وقابل التوبة التوبة قبول قرب رسكلانge شديد العقاب عذاب قد فد قنت رسكلانge الله سبحانه وتعالى وريها وابتغاء والسر فارغا الله بروتي وامبي الله سبحانه وتعالى كيرت القرآن وحي قربان فوني قد خلت من قبلكم سنن يبانه بقرين وجه أمي تكيك كنكم فايت وقصفا فسيروا في الأرض بمك كنكور تهغات يبانه هنغاب رنغلب بلاه هودار كيف كان عاقبة المكذبين دوكم ورمي هنغ نمديون قصفا وتكهنتو الله سبحانه وتعالى إنك منتقى خلافا ورميهم الله أمر فرتك خلافا الله سبحانه وتعالى إنك منتقى خلافا الله سبحانه وتعالى شريعة إنك منتبلا على جهميهم يميهم كنكم نمديون قصفا وتكهنتكم بلاه قد خلت من قبلكم سنن تيبامي قرين بيكميهم تيباميهم إبرة كتكا فايت وسويواني فسيروا في الأرض مغاهنغا بغار ولير فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين فهي بلاه دوكم ورميهم نمديون قصفاوك إما الله سبحانه وتعالى يخريها كما كترها قردوان تيلاه أو من nafsu takamil wisna awal mag nafsu tam muraja ko fawatum taubawe abadu sallallahu hadratu rakatri kama idan lawan jihen astaghfar kurung gina kurang jihen Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabi at-taibu minadz dzambi kama la dzambala fa in tauba wa miha fa in mihi fade Allah subhanahu wa ta'ala min ar-rakatri kan dewas ما الله بحماية ركعات الكامل من لفاشي الله سبحانه وتعالى حضرة التوبة وإذا من التوبة قبول قرباشي إنها مركاتهم الله من سلامك ربا الله حبير وتوارم كم قال من لفاشي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك